حديث سابو جتبهم عن أبي ذر إجامة أبو ذر بيتي إنكم بوني أبو ذر ماكي أبو ذر كماكتي كجندب بن جنادة جندب بن جنادة وجندب وماكتي جد الجنادة وناكن كتوم في اللي حديثهم وأبي عبد الرحمن أبو عبد الرحمن كهم بوني معاذ بن جبل معاذ بن جبل معنى أبو ذر معاذ بن جبل بيدو ديدو وني صحابيان الحديث صحابيان السند كم بوني صحابة بين كتوغر الحديثون كو بيدو ماكي رضي الله عنهما يلا ويلا بكم بديدو الرسول الله صلى الله عليه وسلم بإجي نلادو الله قال نلادو الله بجمع كسيوني مماكي اتق الله هلو الله بمعنى رنتو هلو الله حيث ما كنت كلك وندا كلك لاتدا هلو الله كلك وندا واتبع السيئة الحسنة جوكينتنا كوبونيكم كومؤيكم awadino ko boni jokkintinir ko boni ko wadno da kon ko moƴƴi kon tamhuha ko moƴƴi kon montante ko boni kon wa khaliqin nasa jikkinora yimbe ben bi khuluqin hasanin jikku moƴƴo wondira yimbe ben jikku moƴƴo rawahu tirmizi imam tirmizi fil hadith wa qala bi maki hadithun hasanun ka imam tirmizi bi maki hadithun ko hasan wa fi ba'd an-nusakh ari bindigo fillayeji go ƴeego hadisun hasanun sahihun ɓen ton ɓe wiya hadis on ko hasan ko sahih joni en sennidiray ɗo tun hakkunde hasan e sahihu arten ƴiyal hadis on alfarqu bayna alhadisi sahiha wal hadisi alhasan ko sennidiri hakkunde hadis sahih hadis hasan e hadis sahih on konni أن الصحيح وندس حديث بياما كو صحيح أقوى من الحسن أودو هنو دول نبوري ويا دون حسن بمعنى حديث صحيح هنو دولني سياما هنو دولني هنو سل نبوري حديث ويتي دون حسن فالصحيح كو حديث أمو ويتي صحيح هو ما رواه عدل تام الدبت من بداية السند إلى نهايته بيبي كو يتي حديث صحيح كو أمو فيلي دون نندوبي تيمو بكادي لوجي ناندي على نتون كو نندودو واندراك فناندو واندراك سمكالا عندي علماء الحديث يمبي دي دو بجتتا حديث مابbe neddo mo nunda e hala jarribado tawda e fenande haysi ko yori samakala e neɗɗo ɗuɗuɗo pagayi magarantejo ɗuɗɗo fijindarɓe ƴettantamo hadis woɓɓe no watti ɗon kadi neɗɗo yiraɗo kuuɗe angal hersa awasejo ɓe ƴettanta hadis imam malik ɓe makisi min yehi jangugol e juuɗe goɗɗo min tawi mo ñama ka makiti e yaasi min jangata sunna e juuɗe makko ka makiti mo ñama e kene mo fewti laawol ka tumbere makiti min ƴettata diina e juuɗe makko en jangino fi imam bukhari da ñande ɗo kanko yoya ayno o pucci ɗin mum ɓay o ɗayni puccu mum imam o maaki a ɗaynatalan min mo ɗayni mum munte o rewtanay bani adama o ƴettano hadis on e juuɗe makko jon non si ɓe wi hadis on ko sahi ko selluɗo haray ko on mo nunɗuɓe filli tawa kadi ko luggimɓe kadi gandal suutir ɗum sellugol hadis gila ka hadis on fuɗɗi ɗon hanka o haaɗi ɗon haray ɓe vérifie mo fuu e makko ala ko lombi nder ton ko tawatanamako ne laaɗo sallllahu alayhi wa sallam jonne misal hadis eɗen janga mo toujours kono eɗen ɓeyda e makko wiyen talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin ɓeyden ɗo wa muslimatin ka on muslimatin ɗon ko ziyada fil hadis laysa min addiraya on ɗo jeyaka ka ƴiyal hadis wa muslimatin ko selli ko nelaɗo maki kon ko talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin ɗon ɓe haaɗi al muslim ya ummu alzakar wal unsa si inde nde wiyama muslim aray no huɓiti gorko e debbo e taw tun ko julɗo
jon non karama ko ɓe no ɗaɓɓiti ha andi on ɗum muslimatin on ko ziyada ko ɗum waɗi ɓe wiyay ala kulli muslimin wa ma zadahu nnas fil hadis wa muslimatin ɓe nayi ko yimɓe ɓen ɓeydi kon e hadis on en nanay kadi oɓe no nani laaɗo maki adatul biladi kal farida ka ɓe na aada mo yimɓe wowti e leydi no wawi farilla ne laaɗo meeɗa makkude ɗum sella e maɓɓe ngelike aada leydi aada watawa farilla aada wawa wa sunna aada hay kañum e sunna fotata aada wona rewir ɗum Allah ko bowdi moƴƴinirni tun ɓuttinirdirdi ka huwodire no haaju feƴƴiɗa ko wiyete aada ala correction ala ka aada wonde o falji ka aada ma o moƴƴini kono tuma aada on wonta tana ko sanga o ɓuɓɓi sunna ma farilla haray on tuma wonti harmuɗo e ngelike donc sifano ɗin ɗon fof no nder hadiseje ɗen joni noon ɓe wi si hadise wiyama sahihu haray ko ƴewtaɗo gila ka fuɗɗode han ka lannode makko ala ko ɓeydi ala ko usti ma assalamati min ashizawj hara hadis on ko hisuɗo e ko wiyete fenande wal ilal e ellaji ko aroyta kon ka ulamaul hadis ɓe marton ko ɓennata ilalul ahadis ka mustala wal hasanu si hadise wiyama hasan huwa ma rawahu adlun khafifu dabti oɗo ko hadise mo yimɓe nunɗuɓe filli kono hara lugginande nden e suutoygol ngol ko wiyete kon sellinayɗe hadise on hara ɗon no foygiti mana ko hadise mo nunɗuɓe filli kono lugginande nden e suutugol sellirɗe hadise on hara no raɓɓinɗina e mum ɓe wiyamo ko hasan joni noon ɓe sakkitori on ɗum ɓe wi wa illa fal hasanu min ismi sahihi amma hadise o wiyama hasan kaka selluɗe o kontete illa annahu aqallu darajatan sina tun hadis hasan on imo fanɗi daraja ka sellugol min sahihi dini wiyaɗo on ko sahih lima fihi min khiffati dabti ba'di ruwatihi hara yoga e filliɓe hadis on ɓen ko e lugginanaka moƴƴa anduwol si tawi makuji maɓɓe ɗin ko kanŋe e sina kanŋe ala kullin joni en andi oɗo hadis ko hadis selluɗo Jundab bun Junada ɓe maki kamɓe Abdourahman Abu Abdourahman ɗum ko Muaz bun Jabal ɓeɗo sahabaɓe ɗiɗo ko kohoɓe ni ka sahabaɓe Abu Zarrin no jeeya e ɓure ko Abu Zarrin bambi Abu Zarrin nelaɗo yewtuno fi fatagol makko taw siwa mayde ñande goo hare goo ko ɓe yahuno o leetuno yahugol wono Seydina Ali a leetirno no ñande Tabuka ɓe maki mi jonnoye raya on jango drapeau on jango gorko yiɗuɗo Allah mo Allah yiɗi yiɗuɗo Allah mo Allah yiɗi tawi Seydina Ali ano ñaaba nden ñande jemma o tawi gite ɗen o wawi ɗe hentinike o ƴetti puccu o waali yaade o hewti Tabuka bimbi o weeti tun nelaɗo ƴetti raya on jonni mo sahaba en fof walide anniye yo Allah taw jango komin seede komi neɗɗo mo yiɗɗo Allah mo Allah yiɗi tawi ko arowo on lawortangal teddungal oɗo Abu Zarrin ñande goo sahaba en no tooli ɓe o yiyaka on tuma ɓeyni Abu Zarrin ka yiɗa ɗum wo kañum no sakkito yahawata iwde ka saare argol on tuma nelaɗo sallam maki khalluhu yamshi wahdahu wa sayamutu wahdahu fa sayusalli alayhi sabu'una min malaikatillah tertemo himo ara kanko tun kanko Abu Zarrin o maye kadi kanko tun malaika 90 malaikaɓe Allah cippoto juulamo woniri noon ñande goo tun o hatta e nder ko ɓe yahata kon ɓe arɓe tawi Abu Zarrin o fatike ɓe tawi paɗe makko ɗen e hino batte yenande nden ɓe yi batte teppe malaikaɓe ɓen ɓe limi hantimmi 90 ɓe wi sadaqa rasulullahi fihi nelaɗo gongi e makko Allah hokkuno mo ngal teddungal kanko Abu Zarrin ko neɗɗo mo nelaɗo yiɗuno moƴƴa non o janɗano fota ɓe tappaynomo ɓernde nden ɓe maka wallahi imanu wonɗo ɗo on si ɓandu ndu no tiɗirno non mi rondinayno mo laamagol Ruumu e Faris ngelike Muaz bun Jabal ɗum ɗon e majjaka ko hommo oɗo no jeeya e sahabaɓe adiɓe jangande nelaɗo bindol sabu kanko ari o jangayno romerre nden grec latin on o jangayno ko ɗum waɗi ko kanko nelaɗo nuluno e maɓɓe ko kanko nelaɗo adi nulde awwalu safiri rasuli
إلى أهل الكتاب كودون لا دادي ويدي إنك تأتي قوما أهل كتاب إذا يهود تاوي يمبي دفتي تاوي ممتريزي توريت الإنجيل ويي كدو ودي مابbe debajo yottini tawhid on warti donc Muaz bun Jabal ko neddo teddudo ko beelo dido maki be gene laado Allah ne laado maki ittaqillahu lu Allah haysu ma kunta kala ka wonda ko rabbidi kon bay tango mo podi ke ngalana de deftere nga ittaqillahu haysu ma kunta fayajibu ala kulli al muslimi an yattaqi Allah fi ayyi makanin حينما يظهر مع الناس وحينما يكون وحده لا يتغير تعامله مع الله أما إذا كان مع الناس أظهر التقوى وإذا اختفى عن الناس بارز الله بالمعاصي والمخالفات فهذا منافق بسفي wonde neɗɗon ɗo ko yo wonu o tummodire yimɓe ɓe ngo tummodira yimɓe ɓe yo wonu hulowo Allah si neɗɗo woni kanko yimɓe ɓe si ɓe tummodiri ko moƴƴuki o feññinta ko dewal e julɗo yagal o feññinta si kanko tun o weddike o bakkatuji o teɗorta Allah haray oɗo ko nafiqijo ko julɗo goy o ñawete julɗo o wiyete julɗo kono o ñaawe ñawore nafiqaku sabu ko ɗum wiyete nafiqaku ko feññinangol julɓe ɓen diina feññinana Allah kañum tun e Allah nde weddodi geddi ɗin no laɓɓino yimɓe ɓen hino tunnintino yeeso Allah ɓe wi ngolɗo konngol nelaɗo ittaqillahi suma kunta huɗo Allah kala ko wonɗa ko ɗum ɗo woni haqiqa oya aya ka suratu Ibrahim walla ka suratul anbiya'i de ka suratul anbiya'i ka Allah wi ɗon allazina yakshawna rabbahum bil ghaibi wa hum min as-sa'ati mushfiqun oɗo hadis firti aya on allazina ko ɓe woni ɓe yakshawna rabbahum ɓe no hula jawma maɓɓe bil ghaibi e birnal wa hum min as-sa'ati fi dargal ngal mushfiquna e ɓe goƴi ko ɓe ko oɗo hadis kadi woni firo kadi ɓe Allah wi allazina yakhafuna allaha ɓen ɓe hino hula Allah tabaraka wa ta'ala ɓen ɓe no hula Allahu tabaraka wa ta'ala ko oɗo hadis neɗɗo woni kanko tun ka o weddi ɗon Allah yi'a e makko kulol makko kanko Allah joni so waɗi nokkure ka o andaka o yanata e geddi ɗin kulol Allah so tummodirama ka o anda o accita e geddi ɗin oɗo ko hulowo Allah oɗo na yimɓe ɓe woni waɗirde fi muɗum ɓe maki wa atbi sayyi'ata alhasanata on ɗo hiɓe jonni mise kamɓe karamokoɓe mawɓe ɓe wi misal ngal joni wiye goɗɗo ari ko o ñama kalajo ñama kala yimowo sanga ɓanganimo wonde o yimugol no harmi sabu yimoɓe ɓen e hino ɗo goɗɗum ko hulɓini e bange yimugol o musique se yagal konguɗi ɗi on tigi woni wolde ɗin fewndo woni briyude ka woni starje ɗon haray hiɗi hittiɗi himmi ka kono fewndo wolta ɗin atawi ko kecco hono ɓe neniraɓe men yimaynoɓe ɓe tata fewndo ɗo fi mum no yewtede ka médiaji moƴƴa so ngaddi piiji goɗi ɓe yimayno nini ɓay mi yiɗo e studio ɓay ɓe gayni interview de ɓe inni waɗane en ɗon dande seeɗa ko ɓe ƴettoyno ko waliyaɓe Fuuta kaɓe yimi ɗon waliyaɓe Fuuta ɓe susano yarde ka ɓulum juuri sabu ɗin duuɓi ɗon hande no hersinaniɓe wowlugol ɗum kadi ka ɓe susano ko waliyaɓe Fuuta ɓe ƴettuno eɗon andi hande ɓen neniraɓe men ɗo e yi duuɓi ɗin kadi fewndi ɗon hande kadi piiji goɗi ɓe makayno wallahi ɓe yiɗata nanugol ɗiɗi wole kono le hiɗi waali wandi ko ɗum ɗo woni probléme o ñande goo aroya e tuuba yiɗa wonugol moko ba ka rewruɗa o ɓe nako ɓe woluno hunde kaari o gelike ko ɗum waɗi eɗen hani ɗaɓɓitude ɓe sukaɓe men wonɓe yimde fewnɗo kala wolɗo haala bonka wona yo yenne wona yo huɗe wona yo aybine o nodde o yeyete ko wolɗa ɗo yawfirta ko an wi yo ɗum ɗo waɗe yeeto yimɓe taɓe waɗa ñande goo a woni e moko ba wona mawɗo wona conseiller ka julirde no gasa wona sallijo wona mawɗo gorol ceerno si a woni noon joni mawɗo gorol konko wonoɗa wolde ɗon nde ñande ko a mawɗo hakkude taniraɓe ma jatiraɓe ma ɗum duɗɗiti ɗon nde ñande ko ɗum marɗa ko wola ɗum le miijite hande yimunoɓe hari enen ɗo en heɓaka ha hande morsoji maɓɓe no yimude
ha joni morsoji mabbe no yimude motema pemba en fewdo yimete mi har mi siwarde aduna in no fijude ha joni prisni ko en ko yimayno ka dum no yimude ha joni a dum ko seede sanaktubu ma qaddamu wa asarahum ka mede windude mede marande wa kullu shay'in ahsaynahu mede moftude dum fi imamin mubin e windande bangude no yirte ni studio ji din no marrani morsoji din duubi cappande joyi baawo mayde on tigi be fijintina ye gandu ko no malaika be jogori dossier ji music din joni non si on digi tuubi dum o wawata bonnitude fo ko on ngodo wadde kono ngodo wadde yo dabbu gollal firtanaygol mo montanaygal mo bone dimboneji do wadayno joni be inna wana nyama kalajo e wakkilo na sallijo nyama kala yo wakkilo na salli ma wona beyto wawa mantane laado manta Allah ne ma be inna si tay ko jatotonodo rewbe yimbe murtina fewdo kecc wonno keccum cerno no yaafo hendu ko no yaafota ko jidiraw goddo do nambara molnaado no do be on tigi wona joni hado wo yimbe jeeno o hada be jaatigi yagal o daro fiino dewle faalaade bonude moƴƴira itay ko fenayno do waddindira yimbe ko yownu moƴƴintino wakude yimbe siko nyoayno do yimbe ko yownu wolowo moƴƴireji yimbe mana do ko yo dabbu dum ko lonto o wadi baawo do si nyama kalajo tuubi o aray ki sango janga qur'ana nayo accirno o janga siko namu hedo tarane metolo inni a joni hay mo fillaaki ko be wonno e mudum kono Allah kan no mari Allah yo labbi tuubu buye mana wa atbi sayyatal hasanata sa boni keste ko bani adama bonida ko ya yilto wadana mo moƴƴere ko dem moƴƴere don waawo mo yejjintinde bone ko wadnodamo ko wano hala bonka ka wulnodamo ma piyande ma jawdi makko ma haaju makko mo bonnunoda se ari a moƴƴintini haaju makko dum do yejjintinaymo ko wadno ko ودوني وعتبي الحسنة السيئة الحسنة بما كتمها مؤير دم منتي بنيهم وخالق الناس بخلق حسن بتورك الله يلا مؤي جيكو جمندي نلادو بجمع كيسيون مم بماكي أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا كبوري مؤيو دي يم بمفو جيك إقوم دينال كالله كبوري تيمو دي قوم دينال يم بقوم دي بمفو كبورو مؤيو دي جيكو عندي سفين دي بيساما أجي داون سلي إيمانون سلي hande kadi ko fawete don fiyo baraji dudu ko jikku moƴƴo akmalul mu'minina imanan ahsanun khuluqa ko budo moƴƴude jikku wono jeya non e moƴƴugol jikku dokkal okkowo o ngandi o okkugol enen ko mijotoden ko mo hebi jawdu buy so okka ka ko dum wadi enen en okkata mardo kayde en okkora mardo en okkorta mardo joni e yahay ka goddo toujours okka en 1 million okka en 500 000 okka en 100 000 o ara o nyalla kamen don kadi o sodana en zika de ndiyan kadi ndiyan ko 500 kadi andi o do acci o nabi foka sina dum sisifa o ngari kama an kadi nyenyi hambay ko moƴƴo hebana mo haysi ko ndiyan e goble bandana mo yara ka ara hida yottade kono enen en sikkay tun ko wadi be wi nyande go jiti hobbe sifani men be wi wo goddo okkuno general lansana konte fewdo lami 200 000 tabaraj ka belen do wo bayo okki ko lansana konte buɗɗin konte wulluno ha gardiɓe moɓi konte wi bimi laami ko hande goɗɗo wilan hi enen si goɗɗo laami ke ma o heɓi ko anduɗen ko addu ka anda marɗo no waɗane awa si ala few ko waɗana marɗo du'anom no jeeya e jikku moƴƴo dokkal no jeeya e jikku moƴƴo o hiwrango tentini selugol laawol hiwro goɗɗo o yiwano ɓe sukaɓe ɓe wonduɗen quartier ga ɗutaɓe yiɗi ka julirde ga ɓen no weli addude ga ɓen noon kadi ɗen wawi ɓe raɗade kadi ara ɓe ardata ga few joni sen tawi kaɓe jortoɗo eɗe yaade julde en seli to en pooɗi hundukon ha to en murminiri ɗon haqqil maɓɓe yehi ko kamɓe wonɗe ñowde ɓe wiya yawa ɓayi kono jogui saabi aljanna on min anday ka kono sen ari ɗon en hiwriki ɓe assalamu aleykum aleykum salam ene hara on nani no noddineɗo o sallijo noddini baɓe wugge on sento ene ata on jareɗo dare ɓeyde ɗo pakewe ɗiɗoy a jonni a feƴƴi janngo si a wi mahin juulen on juuloyey kono si tawi a yiɓe a ñiddiniɓe a pottitiki ka sera to buy wawata noddude ko ɗum waɗi no mettanen fi addugol bonɗo enen ko wawɗen ko mo Allah addi wo nangen honken e jogui martoje ɗen fusa hoore en wata addude goɗɗo ɗum noon wona dawa noon si tawi ko arɗo o wonɗa keccade an opéra waɗa no faliraɗa tawa addata hay goto ara no hulɓini
e wonde selugol yataɓe yeddoɓe Allah hiwroɓe okkoraɓe accita lawol ɓeɗo ɓe yiya koɓe puyɓe koɓe layi fu ɓe yimɓe hiɓe jooɗi sallinodde ni fokkitaka julirde taƴita lawol hiwroɗaɓe ɓe wattanayi haqqil ka donc noon warreten min hari mi ala ɗo fewdo kumpay kum hawra e mum ɗo wallahi ko Saudi maître Amadou no geli ko Saudi menen men nani kan haala meɗen ka hajju ko ton men nani ka hole ɓe na gasi joni min andi ko homɓe faala yo fay ɓen feewu ka ani no weli ɗumannade ani sa raɗike goɗɗo a wi ɓayoɗo ko bonɗo joni o fellama wa joni wiyama hari koye manifestation o yeeyi o nulaka e ɗum himo haɗa islam o no haɗimo a yurminari a wawi yimɓe makko ɓen ɗon on woɗɗodiri o gayniɗi fami jikku ko addata kon no ɓuri ko haala addata kon haala no wawi addude goɗɗo kono jikku maratamo ndar ɗo faalaɗo jombude a jombira e haalaji welɗi ha heɓa debbo kono sa ari a bonike makko o yeeyi ka donc a dina kan kadi ko noon enen kadi ga ko noon se wawari wondigal moƴƴal ha yimɓe ɓen tawi en ga en wondata e maɓɓe yo Allah moƴƴin jikkuji ɗin o yaafoto leeron o feƴƴi ka wowi ɗon yo Allah waɗa barke e nokkure nden waɗa barke meɗen firtana en asikaji yaajuɗi ɓeydana en kulol makko kanko Allah ngol o moƴƴina en jikkuji ɗin o yaafano en mawɓe meɗen o yaafano en fureji meɗen o waɗa barke leydi men ndi Allah ɓuttinan en ka meɗen Allah waɗa button geɓal meɗen en turki Allah yahuɓe meɗen fof yo Allah reenu ɗum firtana asikaji enen jooɗiɓe kadi